mayam indoor ki di ya bane ado outdoor ki ya da bane ka ado si ya den to AC ya den to udni mayam da video thang sai je mayam da kanaba kari kai lai ge ha da haizer ken thamja bane kanaba si munna khanga ga da so tung da thor ka da ba problem kya da ki khara do so khar da na te par Ngakthopka Ngamgani ha ba tare sigi ya da bo AC du sinate ma pan lai outdoor ki unit tu ni indoor ki di ai to bu da bo ho je khoi na hainer matung da indoor ki ne outdoor ki ne punna AC ji sinbi da hai tare ko store na ko sida lai re mayam da usara ke si hoji kwai da thunga bane sigi pose sina outdoor ki unit tu ni aduga si sina khoi manung gi hoji ainu chagi ba pot tu ni silai split inverter ko si indoor unit ki pot tu ni aduga sina outdoor apan da pan ba tu ni sida yak ta ba si makhon jam thok pa dagi adi mut pa dagi adi manung da zu khoi e2 error ga lak ta yam problem thok bai tare ado hai da sahi ama loidingai da mi kuni waringai da thok problem ni ado hojik te koina complain tor mathang taw ba dai di ma koina AC ji outdoor indoor punna AC ji amto da loi sin bi hai tare ano boina ado mamang ji koina lo bu sahi hong ni sahi hom ji sahi amana kromana piba sahi amagi warranty je maduda part kuma yada moina sen ba aduga sahi ani imana koi gi maintenance ki oirame koi lobo warranty je ko koi lobo kano se plan do adu hojik koi na ngarang chatlo matung da kai plan lei ge nong yeng kan da sahi manga gi plan am leirame sigi plan je myam ne AC je Leidringeida da kari plan lei ge hai je myam na Hangbiyu ba maram ni keno kan da hayeng paisa pai ba mi di pai gre pai da mi di problem me ama thok ba thengna ba awa ba du thekna ba da adom na s kai nung ye si lo na ba post dum yob mi su yaw du ni ko marks da adu da thamning si sahi manga gi plan ni sahi manga gi da sahi mana cha mane mamang da kromana pi sahi ma gi warranty du leire adu sahi mari yamana koi zip care ha ba company moi kroma gi company ne dum hai ma koi na pai ba ni masli da adong gi part ya da ba ma koi na dum sem gani AC loire AC hap gani servicing ma koi roi taw gani taw da bo amuk yadren khalati amosi pura AC ji sinbir aniba smaina outdoor ge jo indoor ge jo punna ara kari kram mong na silaka da ha kan da moina ni mitra mari ni manung da sema ngamdra ga di adom na provide taw bi email du da lupa listing ni fuga changa gi voucher ama moina provide taw kan ba madu gi listing ni fuga changa gi voucher do pairaga kroma gi any store da satpiraga adom na pam AC ma khandi be yare ba ka si kana bu ji man lei ana sai manga se da adomda awai ne koina sahi ani watam lawbani warranty je adu lawyer di ina servicing ko matam da mi je ko sa piduni dana servicing la ko dingi wari ni pa cha trade ko be changwa be sa tru ko be lising be piduni dana ko madu gi problem duma kam mo na tara ne habitare adu ka ma yarak tar kanda aina AC je prop symbio ha matam da mo koina dum adu sin ma gi aya bu duma numitra mai manung da moina kaim ta high problem do solve to bangam da tar ga di adom gi AC du hojik silai di koina ngangna silan manin na ko sigi di mo koina mathau ta tre ma koi gi plan da user e ko aduna me amna AC lai matam da kari plan lai gi have jim nam tang Hangbiyu adom zo Hangbiyu ngani khalli ta bu do ai koi do zo problem do thekna ra kan da ai koina plan kam ba lai kam ba na phai have du mun na khanga kan du da sina pharani ha kan wari ni aina lai be AC du da gi paisa taraga phange ba si ge si je tawda bong sagi plan ama koina sai manga gi hapchalak pato adugi plan du dal paljing ani hapsan ji ama hapsan ji moi hapada leiba du hapiramaga AC ji pura lai ngasi thin bire halsi thilak pani aduna mayam na si AC ji hayeng installation ong tawrani ko aduna mayam na sabasta dom na wari ni ngak potha gi khokena lai kan AC du yadar adom du problem mayam thok pathengna ra kaduni thengna ta mina thengna dre thengna mina ni thengna amduni tawda koina plan je kai plan lai ge du Hangbiyu ga lau ta ga di adom na thengna ga da problem sai ma gi sahi amagi or ani your thengna ga problem du control to bunga mina ko aduna plan se da yam na maru na depend oiram mai tare aduna sai mangai plan se ai mota yam phareng khali adom adon su low matam na karam na phagi have du yeng bi ga low biu thengna ri problem yam du Ngakthopka na bahai ja tare ka ma masi jong ta video sem ja bane yam na so video se kai mangi no sem je khalang wani akhoi da sim knowledge ama experience ma thengna re adu experience to adom mayam da si lai have to share to zabani ko mayam da